Buri gihugu cyose ku isi kigira ibintu by'umwihariko wacyo haba mu muco, amateka, imiterere yacyo, imiyoborere n'ibindi binyuranye. Gusa igihugu cy'Ubushinwa ni igihugu gifite byinshi bikirimo bitangaza buri munyamahanga wese uhageze, igihugu cyose yaba akomokamo. Ibidasanzwe ku gihugu cy'Ubushinwa ni byinshi cyane, ariko turagaruka kuri bimwe muri byo muri iyi nkuru. Bakubwira ko ubutunzi buri ku isi yose 13% bwose bwihariwe n'Umushinwa. Umuntu umwe mu baturage 5 batuye isi ni Umushinwa. Ese waba ubyumvishe neza? Ubushinwa nicyo gihugu gituwe n'abantu benshi ku isi, ku buryo abaturage b'iki gihugu bonyine bagize 1/5 cy'abatuye isi yose. Igihugu gifite abaturage basaga miliyari 1,408,000, mu gihe isi yose ituwe n'abasaga miliyari 7. Kugira ngo byumvikane neza, Ubushinwa bwonyine burusha abaturage b'umugabane wa Afurika wose, kuko butuwe n'abaturage basaga miliyari 1,116,000, ugereranyije abaturage b'ibihugu byose bugizwe ari 54. Igihano cy'urupfu mu Bushinwa gihabwa abantu bangana n'inshuro enye z'abagihabwa ahandi hose mu bihugu byo ku isi bishyize hamwe. Igihugu cy'Ubushinwa kigendera ku mahame ya gikominisita aha agaciro cyane ibya rubanda. Ibyaha byinshi bifatwa nk'ubugambanyi no kwanga abaturage b'Ubushinwa, ku buryo nka ruswa ifatwa nko gushaka kugirira nabi abaturage bose b'Ubushinwa. Ibi bituma iki gihugu gihana nta mbabazi abanyabyaha, abahabwa igihano cy'urupfu buri mwaka bakaba babarwa mu nshuro enye z'abagihabwa ahandi hose ku isi ubateranije. Kugira ngo wumve uburemere bw'ibihano bitangwa mu Bushinwa, menya ko nk'umunyeshuri ufashwe akopera mu ishuri ashobora gukatirwa imyaka 7 y'igifungo. Umucuruzi unyereza imisoro cyangwa agakora ubucuruzi bwe mu buryo bwa forode ahita ahanishwa igihano cyo kwicwa nta yandi mananiza, kuko bifatwa nk'aho yiba Abashinwa agamije kwangiza igihugu cyabo no kugisubiza inyuma. Ubushinwa nicyo gihugu gifite abaturage bakize cyane kurusha abandi ku isi. Ubushinwa ni igihugu cya kabiri gikize ku isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kikaba icya mbere gikize urebye mu mibereho ya buri muturage n'impuzandengo y'ubutunzi afite. Nicyo gihugu cya mbere cyohereza mu mahanga ibintu byinshi kandi mu bihugu by'ingeri zose. Muri 2014, Ubushinwa bwari bwigaranzuye Amerika nk'igihugu gikize kurusha ibindi. Ubushakashatsi bugaragara ko abatunze amamiliyari y'amafaranga akoreshwa mu Bushinwa bagera ku 190, n'abasaga miliyoni 2 bo bakaba batunze amamiliyoni. Ifaranga ryo mu Bushinwa ni nk'amafaranga 130 yabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko buri minsi 5 mu Bushinwa haboneka umuherwe mushya utunze abarwa mu mamiliyari bitewe n'izamuka ridasanzwe ry'ubukungu bw'Abashinwa. Mu murwa mukuru w'Ubushinwa iyo ufite akamoto kawe ushobora kurya amafaranga menshi y'abatunze imodoka. Ubu byumvishe neza, nubwo i Beijing mu Bushinwa hashyizweho uburyo bwinshi bwo kugabanya umuvuduko w'imodoka ndetse n'imihanda yabo ikaba ari minini bidasanzwe, bijya bibaho kenshi ko haboneka umuvuduko bityo abatwaye imodoka bakabura uko babigenza naho basiga imodoka zabo. Hari abasore babigize umwuga mu mujyi wa Beijing baganiriye n'ikinyamakuru Ukwezi, bahamya ko baba bagenda ari babiri ku tumoto twabo duto cyane ko uyu mujyi nta moto n'izi zitwara abagenzi zihaba. Hanyuma bakagenda bahabwa akazi n'abatwaye imodoka kuko babasha guca mu mihanda yagenewe abanyamaguru n'amagare, hanyuma undi agasiga atwaye ya modoka agakomeza kurwazarwaza muri uwo muvundo. Utwaye imodoka yihuta ajya mu kazi cyangwa mu zindi gahunda, ahagaze abo basore babiri, umwe akamutwara ku kamoto kamugeza aho ajya kuko babasha guca mu mihanda yagenewe abanyamaguru n'amagare, hanyuma undi agasiga atwaye ya modoka agakomeza kurwazarwaza muri uwo muvundo kugeza ubwo aza gusangirisha imodoka nyirayo. Hari amasano Abashinwa benshi baba batazi kuko ntabo bayafitanye bagira. Kuva mu mwaka w'1979 kugeza muri 2015, mu Bushinwa bari bafite itegeko ryo kubyara umwana umwe kugira ngo bakemure ibibazo by'ubwiyongere bw'abaturage, ariko na mbere yaho gato hariho iryo kutarenza 2. Ubu buryo bwo kubyara umwana umwe uretse kuba itegeko bwanarishishikariza abantu kubukunda, hakoreshejwe imvugo igira iti ni byiza kubyara umwana umwe, ariko byaba ari n'akarusho mubashije n'umwuka mureka. Ibi byagiye bituma benshi mu Bashinwa kugeza ubu batabasha kugira
ba nyirarume, ba se wabo, ba nyirasenge, babyara babo, bakuru babo, bashiki babo cyangwa basaza babo bo kwa nyina wabo cyangwa kwa se wabo, bakabura n'abandi bafitanye amasano atandukanye dusanzwe tumenyereye bitewe n'uko ababyeyi babo bavutse ari ibinege cyangwa bake cyane, bakaba baravukanye ari babiri. No muri 2015 ariko nubwo ari itegeko ryahindutse, n'ubundi byasubiye ku buryo butarenze abana babiri. Hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 40 by'abasore ubu muri 2024 ntibabona abagore byoroshye. Uburyo bwo kugabanya imbyaro mu Bushinwa byatumye hirinda imbyaro zingana na miliyoni 400 kuva mu mwaka w'1970 nk'ubu byatangajwe mu bushakashatsi bwakozwe na leta y'Ubushinwa. Ababyeyi benshi bahitagamo kubyara umwana umwe w'umuhungu, bityo usamye inda y'umukobwa agahita ayikuramo agategereza ko azabyara umuhungu. Muri 2014 ubushakashatsi bwagaragazaga ko buri mwaka inda z'abakobwa zigera kuri miliyoni 1 zikurwamo n'ababyeyi baba bashaka kwibyarira umwana umwe w'umuhungu. Ibi byatumye igihugu cy'Ubushinwa kigira umubare munini w'abagabo, ku buryo ubushakashatsi bugaragaza ko muri uyu mwaka wa 2024 abasore hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 40 bagejeje igihe cyo gushaka abagore kubabona bitaboroheye, keretse niba ajya gushaka mu bindi bihugu bitari Ubushinwa cyangwa umugore umwe agashaka abagabo barenze umwe. Abakobwa b'Abashinwakazi ni abahanga kuruta abahungu ku buryo abahungu bafatirwa ku manota make. Ubushakashatsi n'imibare y'abatsinda ibizamini mu Bushinwa igaragaza ko umubare munini w'abakobwa ari bo batsinda cyane ugereranyije n'abahungu. Ibyo bigatuma nko muri kaminuza abahungu babafatira ku manota make kugira ngo babashe kubona imyanya iba yihariwe n'abakobwa. Muri 2011 mu mujyi wa Beijing abakobwa benshi bakoze imyigaragambyo mu mahoro basaba ko abahungu batajya bafatirwa ku manota make nk'uko bikorwa, ko buri wese akwiye guhabwa umwanya muri kaminuza hashingiwe ku manota hatitawe ku gitsina. Nta muherwe ufungwa mu Bushinwa, igihano cye ashakwa amafaranga akakimwegurira. Mu gihugu cy'Ubushinwa igihano cy'urupfu nicyo gihabwa uwagikatiwe, ariko igihano cy'igifungo wemerewe gushaka umuntu ukeneye amafaranga menshi akemera gufungwa mu mwanya wawe, hanyuma akamuha akayabo azidagaduramo arangije igihano cyari icyawe, cyangwa se akabikora agamije gukiza umuryango we. Gusa icyo gihe iyo uri umuherwe ugashaka ufungwa mu mwanya wawe, unatanga amafaranga atari make kuri leta nk'izahabu zatuma utazirara ukongera kugwa mu cyaha nk'icyo. Ubunani bw'Abashinwa ni iminsi 15 kandi biba ari ikiruhuko ku bakozi. Mu gihe mu bindi bihugu tariki ya 1 Mutarama ya buri mwaka ari wo munsi rukumbi wizihizwamo itangira ry'umwaka, mu Bushinwa ho bizihiza itangira ry'umwaka mu gihe cy'iminsi 15 yose. Gusa muri iki gihugu indi minsi mikuru yizihizwa ku isi nk'ishingiye ku myemerere y'amadini ntihabwa agaciro ndetse ntinazwi. Abantu baba bari mu kazi kabo nk'ibisanzwe. Mu Bushinwa hari aho izuba rirasa saa 4 za mu gitondo. Nubwo igihugu cy'Ubushinwa ari kinini cyane, mu gihugu hose hakoreshwa igihe ngengamasaha kimwe. Mu gihe cyo hambere mu Bushinwa bagiraga ibihe ngengamasaha bigera kuri 5, ariko mu mwaka w'1949 ishyaka rya gikominisite ryashyizeho itegeko ryo gushyiraho igihe ngengamasaha kimwe hagendewe ku isaha yo mu murwa mukuru Beijing. Ibi bituma hari ibice by'Ubushinwa bigera nka saa 12 za mu gitondo hakiri nijoro, izuba rikaza kurasa bigeze saa 4 za mu gitondo. Ubushinwa bworora ingurube nyinshi cyane kandi abaturage bazirya bidasanzwe. Mu Bushinwa nicyo gihugu cya mbere ku isi cyoroye ingurube nyinshi, ku buryo 1/2 cy'ingurube ziri ku isi yose giherereye mu Bushinwa. Abashinwa kandi barya inyama z'iri tungo ku buryo budasanzwe, ku buryo impuzandengo igaragaza ko byibuze buri munsi mu Bushinwa hariho ingurube zingana na miliyoni 1,700,000. Mu basirikare benshi Ubushinwa bufite harimo inuma 10,000. Muri 2011 nibwo byatahuwe ko mu gisirikare cy'Ubushinwa harimo ishami ridasanzwe rigizwe n'inuma 10,000. Izi nyoni ngo zifite uburyo zatojwe gukorana bya hafi n'abasirikare, kandi nazo zikabarwa mu basirikare barinda iki gihugu cy'igihangange. Uburyo inuma zitanga amakuru byihuse zikanamenyesha abandi basirikare hari umwanzi waba ugiye kugirira nabi Ubushinwa. Ni amwe mu mabanga akomeye atuma Ubushinwa buba igihugu gifite umutekano
utajegajega. Mu Bushinwa hari ikigo gishinzwe kuvura ababaye imbata yo gukoresha interineti. Ubushinwa kimwe n'ibindi bihugu byinshi ku isi bifite urubyiruko rwatwawe mu mutima no gukoresha ikoranabuhanga rya interineti. Ibi ariko mu Bushinwa ho bigirwa akarusho nuko telefone igezweho yagizwe ishingiro ry'ubuzima bwose bw'Abashinwa, cyane cyane mu mijyi nka Shanghai, Beijing, Changchun n'ahandi. Umunyamakuru wacu yabashije kugera. Kugeza muri 2004 mu mujyi wa Beijing hashyizweho ikigo gifasha abantu cyane cyane urubyiruko babaye imbata y'ikoreshwa rya interineti. Abantu ibihumbi baba bari muri iki kigo bafashwa n'inzobere kugira ngo babashe kwigobotora ingoyi yo guhora bumva ubuzima bwabo bwose ari ukwibera ku ikoranabuhanga rijyanye n'igihe isi igezeho hakoreshejwe ihuzanzira benshi bita murandasi cyangwa interineti mu ndimi z'amahanga. Ibagirwa ibya Facebook, WhatsApp, Twitter, Google. Abashinwa ubuzima bwabo bwubakiye muri WeChat. Mu gihe abandi benshi ku isi batwaye n'imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google na Gmail n'izindi. Mu Bushinwa ho izi ntizemewe. Nunajyayo turutse hanze y'Ubushinwa bizagusaba kuzagera muri iki gihugu ubanje gushyira muri telefone cyangwa mudasobwa yawe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa VPN cyangwa ubundi bukora kimwe. Bufasha kwemererwa gufungura imbuga zibujijwe mu gihugu runaka. Mu Bushinwa bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo zihariye, ariko tw'agahebuzo nshaka kugarukaho ni urwitwa WeChat. Uri no hanze y'Ubushinwa ushobora gukoresha WeChat mu guhamagara, kwandikirana no koherezanya amafoto cyangwa amashusho, ariko iyo ugeze mu Bushinwa usanga ubuzima bw'Abashinwa bushingiye kuri WeChat. Iyo Umushinwa atubitse umutwe muri telefone arimo kwandikirana n'inshuti cyangwa abavandimwe, aba arimo kugura cyangwa kwishyura akoresheje WeChat, cyangwa nanone akaba arimo kureba inzira location ngo amenye aho agiye. WeChat mu Bushinwa ihuzwa na banki, ukajya uyishyuriraho ibintu byose kandi ahantu hose, mu maduka manini n'amato. Birashoboka ko umuntu uri mu Bushinwa yagura ibintu byose akishyura akoresheje WeChat, bishyura itike y'urugendo rwa gari ya moshi cyangwa imodoka, akishyura muri resitora cyangwa mu kabari. Ibyo wakenera byose ufite WeChat, si ngombwa ko uba ufite amafaranga cash. Mu Bushinwa kandi bafite izindi mbuga zirimo ibyo ziriya zibujijwe zisanzwe zikora. Bivuga ko ibyabo bifite umwihariko wabo kandi bikagira ikoranabuhanga n'igenzurwa rikomeye rituma amakuru y'ababikoresha adashobora kwinjirirwa n'ubonetse wese, nk'uko bikunda kuvugwa mu ziriya mbuga twavuze haruguru. Urugero nka Baidu ikoreshwa nk'uko ahandi bakoresha Google. Abashinwa n'abakozi badasanzwe mu bwubatsi ho barihariye muri kamere yabo. Abashinwa iyo ubabona mu kazi kabo ka buri munsi ubona bakorana umurava bidasanzwe, ndetse harimo n'abicwa n'indwara zituruka ku munaniro no gukora cyane. Mu mahame y'ishyaka rya gikominisite mu Bushinwa, umwana atozwa kuva akiri muto agomba kwitangira igihugu cyabo, byaba ngombwa akaba yanagipfira, ariko agaharanira inyungu z'abamukomokaho, igihugu cye muri rusange. Mu bijyanye n'ubwubatsi, Abashinwa baratangaje cyane. Mu mwaka wa 2014 ubushakashatsi bwagaragaje ko mu myaka 3 gusa Ubushinwa bwakoresheje sima iruta iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje mu bwubatsi bw'imyaka 100 yose. Bibishimangira uburyo inyubako z'ibikorwa remezo n'imiturire byubakwa mu Bushinwa umunsi ku wundi nta handi wabisanga ku isi. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2015 kandi bwagaragaje ko buri mwaka hari Abashinwa babarirwa mu 600 bapfa kubera impamvu zifite aho zihuriye no gukora cyane, haba gukora amasaha y'umurengera ndetse no gukorana imbaraga nyinshi. None mu Rwanda umwubatsi wakoranye n'Abashinwa azakubwira ko yabangamiwe n'uburyo bakoresha, ariko akungukira mu kumenya gukora byinshi mu gihe gito no gucika intege utararangiza ibyo ugomba gukora byose.